Evo, završio je drugi finalni dan. Mogu reći da sam stvarno preponosan i presretan kako sam odradio svoj posao. Uspio sam obraniti zlatnu medalju od prošle godine. Ono zbog čega mi je posebno drago da sam imao priliku nastupati sa finalistima iz Pariza i pokazati opet kada je najteže da im mogu stati s njima rame uz rame i odraditi svoj posao na visokom nivou. Na samom zagrijavanju, kao i obično se to meni voli dogoditi, da se ozlijedim ili da me nešto zaboli, pa evo tako se sada dogodilo prije samog finala u glavnoj areni. Bio je kratak doskok, nešto sam se pogubio u zraku, zabolila me noga, čak sam mislio da ću morati reći treneru da me otkaže, da neću moći ni nastupati. I onda sam na kraju rekao, ma stisnit ću zube, odradit ću do kraja, znam da to mogu. Htio sam sebi pokazati karakter i da mogu opet odraditi i kad boli i kad ne boli, i kad je teško i kad nije teško, i to sam uspio, došao do zlatne medalje i htio bih se zahvaliti svima što su nas došli podržati u tako velikom broju i nadam se da se vidimo sljedeće godine.